isilimpu kaya katamungan. Biyernes ning kawalo ng Domingo ning karaniwan na panahon. Pagkabetala po kaya katamong banal na misa ring makatuking kayadwanan para king kapasalamatan ng Emil and Leia Talorin king kayang wedding anniversary, Loy and Julie Salvador, Luisito and Alejandra Gumapelix, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Father Deo S. Galang, K. Galang, Dr. Alan Policarpio, Marion Dungo, Father Pep Bakay, Cindy Lapid, Jane Ortega, para king personal akayadwanan daring makatuki, Leticia Wu and Familiada, Amor and Carmelita Bautista, Vic and Del David and Familiada, Jimmy and Inday Santo Domingo, Yoli Pineda, Bernie Baby Henson and Familiada, Alvin Danilo Senaida Maniti and Familiada, Lynette David Nukum, Willie and Jojo Hamoy, Jinslen Reyes, Phil Janet Castro and Familiada, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Abnel Nakpin Sr., Lorenda Gili, Monica Ponce, Joan Liwanag Mendoza, Teresita Sunga, Tricia Nicole Sunga, Zia Rizzi Tioni Uy, Maricel Sunga, Catherine Kayanan, Ricardo Cruz, Rica May Angeles, Wenceslao Gili, Nerissa Mendoza, Courtney Macy, Paule Villarba, Riolandi Sunga, Syra Angeli Sunga, Singfried Uy, Claire Janel Purisima, Maria Fe Tulabut, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatadtamong mayango na biye, Cordela Viray, Raimundo Kapulong Tingkayang Death Anniversary, Gerarda Canlasco, Ricardo Panlillo, Paulit Basilio Santos, Linda Di Malanta, Emilia Reyes, Sunny Popoy, Democrito Aison, Emerito Maniago, Alex Resurrection, Narciso Canlas, Bernadette Ching, Father Jason Miranda, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Felice Mendoza, Henedina Coronel Maglanglang, Alicia Viray, Rolando Gutierrez, Ko Chitin, Porfirio Sison Jr., King Death Anniversary, Eduardo Manuel, Erlinda Kulala, Loida Percy Agustin, Miriam Gonzalez, Martin Angeles, Wenceslao Dizon Sr., Magno and Francisca Hipolito, Edelmira Injonco Castañeda, Alfredo Manalastas, Dolores Pasion Manalo, Rodolfo Rudy Ponce, Glenn Quezon, Esperanza Datu, Magdalena Ferrer, at ding sa Blanc Caladwat, King Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. Makatipunta
King Legyon ng Igpa, Paninganak, Panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, Antimuri. maya pasisilim po. Maya pasisilim po amo. Daon tayo po yung misang ini, king kapasalamatan king Diyos. Karing kaya katang grasyang tinggap. Akita mo sana yung pamagpawalaga tamo kaya. King paralan, respetuan tayo naman. Yung kayang sariling bale. Magpasalamat ko ng po ni May 28, King's Grasya ng Biye. Birthday ko po ni. At karang dakala kilala tamo maki-birthday ngayon. Dahil po salamat King Grasya ng Biye. At karanggang malugod susuyo. Sasaw. Kapatad, banta maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Sisiyantalat pa yung gulutan. Ding kaya katang pamagkulang. Itangan po, Magumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling di kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sa Blang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. ing Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, kimpangapataw, daring kasalanan tamo, dalanak tangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ganakantala po rin kaya katang intensyon, din kaya katang panalangin, king misang iti. Oy paming mayupaya, antabayanan mesana, at ipagkalubing kaya kang balayan. Ipagkalub mo sana kaya kami ing tapat apamangailangan miking lagyo mo at manatili kaya sana king lugod mo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Purian talangeni, ring pipunpunan tamong, pikabaluan, king sarasarilang kapanaunan. At inamang era at tatandanan, metela at mekalingwan, pati ring karelang anak. Antilawaring elinto ketikinyato, dapot makanyan. Karing kaya katamong pipunpunan, uling lalaki lang mitmong katapatan, mo malyaring kalingwan, ing mangayap akarelang depatan. Ing mayap dang pangatao, milipat karing karelang apo. Itiya, ing karelang maging manang pibansyan. Isendureng tuparan, ing tipan deting karelang lahi, uling tiparandering karelang pipunpunan. Manatiliya kapilanman, ing karelang lahi, at makalingwan, ing karelang kabantugan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ing Ginoo manakit yang tula karingkeyang memalen. Ingginu manakit yan tula karingkeyang memalen. Ipagkantayeng bayong dalit ing Ginoo. Puryanyeng busal, king kapulungan daring tapat keya. Tumula ka, Israel. Uli na ning kekang talapaglalang. Uli na ning ariyo. Magsaya kayo, memalen ning Siyon. Ingginu manakit yan tula karingkeyang memalen. Puryanye ing lagyuna, kapamilataning pamanerak. Manigtigan kayo karing tambul at alpa at puryanye. Ing Ginoo, manakit yang tula karing keyang memalen. Puputungan nala king tagumpe, ring mapakumbaba. Ingginu manakit yan tula karingkeyang memalen.
Bustan mo lang magsayaring memalen ng Diyos, kintagumpera. Bustan mo lang matulang magkanta, karing piestara. Bustan mo lang pulisak masikan, pupuri king Diyos. Itiya, ing tagumpena, ning balen ng Diyos. Ing ginuma na kitsyantula karingkeyang memalen, talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Ding amano mo, Ginoo, Espiritu la at biye, at iluke ko ring amanong babye-biye alang angga. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Linubya Jerusalem Jesus at tinaglaw siya kilub templo. Kay batlinwal ne ing sablang at tsukarin. Linawe na ing sablang at tsukarin. Linwal ne at mintaya Betania. Kaya bedala ring 12 ng disipulos kabukasan kabang lalakad ya iba't king Betanya, meran plari Jesus, king makarayo ikid ding metong adutong higera, malabong iya. Lepitane, baneng lawen nung atin niyang bunga. Inyang malapit ne, bulong mo ingikit na. Uling era pa panahon ting mamunga ting higera. Sinabi ng Jesus kay dutong higera, ala nang makapangan pa karing bunga mo. Adin damdaring alagad iti. Inyang miras ni Jesus linubiking templo, pigmulanong tinabi, ding mamisali, ampong manyali, kilub na ring templo. Penwag no ring lamesa na, ding lamesa da, ding magdipe sa lapi, at ding luklukan daring magtindang pati-pati. At binawal na lang ding dumalan kilun ding templo at ninuman ding daralan. Tiro na karela ding tao nga na makasulat king kasulatan ing sinabi na ning Diyos, ing baleko mayaw siyang balening palalanginan para karing sablang tao. Dapot ikayo, gayawayeng lukib taring mapanako. Dimdam na itireng pamuntok taring saserdote ating eskriba. Inyamig mula nung menintun paralan, ban parakap de Jesus. Tatakot lakaya, uling maniwala laker, den da kalatao, tuturo na. Inyang mabibengina, meko na la, ding di Jesus, ang poding kayang alagad, Jerusalem. Kabukasan na ba kamaranon, kimpa maglakad da, apas hindi tandutong higera, melangiya. Aga na ka ng Pedro, ing may palyari niyang sinabi ng Jesus. Maestro, lawan mo, ing dutong gayra, miyu pa melangiya. Nga nang may kibat Jesus, karela, sukat kayong salpantaya king Diyos, ating katutuan sabihin ko kaya kayo,
Nung sabya na ning ninumang sasalapan tayo king Diyos, king bundok ini, malis ka, at yatsa mo yung sarili mo king dayat malat, at nung alanang alinlangan king puso na, paniwala na iti, mapalyari, at marapat para kaya. King uli na niti, sabihan ko kaya kayo, nung manalangin kayo at adwan nyo ing nanuman, panalanginan nyo ing tinggap yu, at ing sablang mipagkalup kaya kayo. At nung maniwala kayo at manalangin, patawaran ing ninumang mikasala kaya kayo, baning igpayong at yuking banwa, patawaran na kayo naman. Nung makanano yula patawaran, ding mikasala kaya kayo. Igpayong at banwa, na kayo naman patawaran. Kapatat, ing maya pabalita, ning kakatamong karigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Boundaries. When we respect boundaries, akakita mo po, kailangan kilalanan tamo defining lines to appreciate the differences in practice and even in our lives. Minsan po, mayroong isang logger. Ang trabaho nila, nagpuputol po sila ng mga halaman sa kabundukan. And they are paid according to the trees they chop. Babayaran ang dala po kaya tanaman na putod da. So every tree you cut, you are paid. Wala pa pong motorized saw. Gagamitan da pa po axe. Ano sa Kapampangan yung axe? Palakol. So, siyempre, dahil binabayaran sila sa bawat halaman na napuputol nila, kung mas marami kang napuputol na halaman, mas marami kang kita. The loggers were paid for every tree they cut. One enterprising logger, he was very hardworking. He wanted to earn more. Bisayang mas manakitan dakal. He came very early to chop woods. He gave up his break time and he would cut more trees. He went home very late to have extra time to cut more trees. So maaga siyang pumapasok, trabaho na siya. May break silang alas 10, alas 12. Hindi siya nagbi-break, putol ng putol. Umuwi sila ng alas 5, siya nag-extend pa. He went home very late for the extra time to cut more trees. But in the long run, his production dwindled while the other logger chopped and cut more trees. Pinagtataka niya yung kasama niyang pumuputol ng halaman. Hindi naman siya dumarating na maaga. Nagmimerienda siya. Nagla-lunch. Umuwi ng alas 5. But mas marami pa yung napuputol niyang halaman. Mas malakas pa siyang kumita. So out of curiosity, he asked the other logger the secret why he cut more trees with less time. The answer, he said, I take time to sharpen my axe. O nga naman, nung putot na kang putot, pupurol niya yung palakol mo. You should have time to sharpen your axe. You have to appreciate your time of rest, a time for God, a time for prayer. Meron akong kaibigan noon. She's an Irish. Pangalan niya, Helen Mitchell. Napansin niya ako mismo. Before po ako na-stroke, busy-busy po ako. Marami akong schedule. Sabi niya sa akin, Deo, you are burning your candles on both sides.
Alam niyo po yung kandila, di ba yung kandila nakasindi sa isang side lang. Pero pag you overwork, you work extra, when you abuse your body, para bang sinisindihan mo yung kandila mo on both sides. Kagad kang maubos. Kagad kang maupos. In our life, in practice, we should express our boundaries of what is sacred and respect our family time, our time for God, our time for ourselves, our time for rest. Your table at home during meals should not be a table for business. Kung may negosyo kayo, huwag nyo nang pag-usapan sa lamesa. Pag-usapan nyo na lang sa oras ng negosyo. Yung alas 5, alas 8 hanggang alas 5. Pagka-uwi nyo, celebrate your family. Celebrate your time. Parang si Jesus, nagagalit siya dito. Lugar ng templo, ginagawa pang tindahan. Ginagawa pang lugar ng negosyo. Maybe in real practical terms, we could define that. Family time during Sundays should not be mixed with other concerns. If you want to nourish your family, your relationship with one another. Meron akong nabasang article. Ang title niya, Our Last Family Reunion. Di ba po nagre-reunion tayo every year? Kami, reunion namin every November 30. May reunion po kami, nag-attend kami dun sa isang family, we join. And nagtataka ako, ba't nilagay niya dun sa article niya, title, Our Last Family Reunion. Kala ko may namamatay na sila o wala na silang pamilya. Kaya lang yung article, it says, when we were young, when we have family reunion, we children, we play with my cousins. We play, we run, we have games. My titas, my mommy, they are cooking. My dad with my uncles, they are discussing. And they are playing cards and they are enjoying themselves. That is our family reunion. And then we have one long table. We have meals together, sabay-sabay. But I noticed this year, the children do not play anymore. They just play with their iPads and their screens. They do not play with one another. They do not appreciate each other's presence. They do not even face each other. The same is true with others. They are having their own cell phones. They're having their own concerns. And they are not interacting. And during meals, we don't have anything to discuss because we are busy with our own technology in our palms. And then the writer of the article said, that was our last family reunion. Parang since then, parang nagtampo na siya, hindi siya nag-attend ng family reunion because there was no interaction anymore between the family. Boundaries, boundaries, boundaries. Teach your children to respect boundaries. When you are eating, when you are praying, when it's time to rest, when it's family time, time for God, do not allow your mentality to make your table, to make your church, to make your relationship into other businesses. We should respect that. Balance your life between your life, your work, and your family. Even corporations respect that already. Kaya meron silang life and work balance. Teach the limitations of our children. Ang simbahan ay lugar ng panalangin. Hindi naman ito lugar ng party. You should practice respect and boundaries. Meron po isang kwento, minsan, may isang matandang negosyante, mayaman na po sila, maraming kanilang negosyo. Maraming kanilang negosyo. Meron siyang anak, bagong graduate ng MBA, Masters in Business Administration. Itong anak niya,
he's raring to take over the business. Alam mo, pag natapos ka ng business management, your measurements is about efficiency, productivity, output, bottom line, income, profitability, maximization of your resources. Yan ang utak ng bata. So sabi niya sa tatay niya, kasi every Sunday yung tatay niya, he closed the business. Pag Sunday, ang tatay niyang matanda, family time, church time. Sisimba sila, mag-picnic sila, outing sila, basta silang pamilya, magpapahinga. Ganon din sa mga trabahador nila. Sabi ng anak, nagpunta sila sa isang park, it's a Sunday, pagkatapos silang nagsimba, before lunch, nagpunta sa isang park. Kaya lang yung park na yon maganda. Mayroong siyang lake. Tapos sa gitna may island. So, dapat kang magbangka. Sasakay ka ng bangka. You will row your boat. Tapos pupunta ka dun sa kabilang island. So, pagpapark ka, yung mga gamit nila, lumipat na sina mami, sinang kapatid. Ang naiwan, yung tatay, the old businessman, and the son, who is just a new MBA graduate. So silang dalawa na lang, dala-dala nila yung ibang supply, nakabangka sila. One is rowing on the other side, the father is rowing on the other side. They are paddling. Nag-argue itong anak, Papa, bakit natin sinasara yung negosyo natin pag linggo? Sayang naman, mas marami tayong kikitahin. Bubuksan natin ang negosyo natin. We will have more sales. We will have more profits and we can produce more. Why do we have to go to church? Why do we have to take this family time? In fact, we can do this anytime kung gusto na lang natin. Pwede kaya, Daddy, tanggalin na natin yung Sunday family time natin tsaka pagsimba. Ang proposal ng anak sa negosyo nila. Kasi pati yung pamilya ng mga nagtatrabaho sa kanila, walang trabaho. Sunday time. Ang tatay, hindi siya sumagot, hindi siya kumikibo. He did not argue with his son. Ang ginawa lang ng tatay, binitawan niya yung kanyang paddle. Sino lang ang papadel? Yung anak na lang. Yung anak, papadel po siya. Tapos yung tatay, binitawan niya yung paddle. Question, pag isa lang yung nagro-row, isa lang yung nagpapadel sa bangka, anong mangyayari? Iikot ng iikot, di ba? Hindi balanse. Iikot sila ng ikot, walang direction. Kahit nabilisan niya, umiikot pa rin. Napansin ng bata, binitawan kasi ng tatay niya yung paddle. Dad, why don't you paddle and use your paddle? Because we're just going around. I'm already tired. And we cannot reach the other side. We cannot reach our destination sa kabila ng lake. Tapos dun sumagot yung tatay, precisely, my son. That is my point. If you just work and work, business, trabaho, pera, you realize your life is just going around. It's never balanced. When you don't have time to balance your business with life, with work, with prayer, with family, with rest. Unless you live your life in a balanced way, you should respect the boundaries of your family, of your God, and your time to rest. This way, truly, you can really reach the other side. Maybe Jesus is telling us, do you respect your boundaries? Do you live a balanced, healthy life? Because this is our way of Christian life. You work hard, yes. Do your business well, bless you. But I pray that you will also recognize your time for God. Not only spare time, but respect that time that God asks you to give. Ang oras para sa Diyos, oras pa sa ating pamilya, at para sa ating sariling pagpapahinga. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad damo po.
Manalangin tamo king Diyos ay patamong sasabing king salpantaya tamo manalig king tinggap tamo kikiyakatang kayaduanan at king sablang pamagkalub ng kayakatamo. Ngatangan po makibat, Ginong mayupayang tutu ipagkalub mo ingaduan mi. Ginong mayupayang tutu, ipagkalub mo ing adwan mi. Para ka rin pamuntok na ning Santa Iglesia, metong mansa karela, alang mangari kin dutong a higera, king makarayong malabong yo, dapot alane mambunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginong mayupayang tutu ipagkalub mo ingaduan mi. Para ka rin manimuna ka ring organisasyon, kilub na ning Santa Iglesia, era sa dirikilan, ing karelang katungkulan, para mo kimpansaririrang upaya at kabantugan. Ipanalangin taking Ginong mayupayang tutu ipagkalub mo ingaduan mi. Para ka rin talasal pantaya, kumilos lasanang mitmong kagalangan, kilub ding pisamban at bisitas, bilang bale, ning pipapanalanginan ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginong mayupayang tutu ipagkalub mo ingaduan mi. Para kiyakatangan, maging panatagta salub at mga sala kaisipan, bata mong makapanalangin masalese, at emaniglo karing mga bayat akapagsubukan adaralanan tamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginong mayupayang tutu ipagkalub mo ingaduan mi. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ato peran misanay sa blaming obra, ing kasuywan kamben ning mabilog, ming sikanan, at ingarap ning sikanan tumula kay sana, bilang mapakirame king kasakitan ning kaya kanganak, ang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya daon matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo sana reting kaya kami ngayon, iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na sana ring puso mi, at paskaisipan, at layon gawan paralan, sabik sumuyo keka. Itiadon mi kapamlatanang, Kristong Ginumi. Amen. Ingino manatiliya kay kayungan, At kaya ka, Antimori, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan taya ng Diyos, aginutam. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit,
ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos ing alangang at lubos mayupaya. Mo kailangan ing kapurian, ay payabot na keka, uling makaragdag iti king kalam mo. Ing yampang ming kasalpantayanan, kalam niya naman manibatan keka. Imbabiyaming kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang, at ikami mo naman ding susulong, king kekang grasya, kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita, kang beding sa Blancoro, ring angel ka rin banwa, daralit mi kekang ligaya, lain makyabe, king alantok ng dang pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin ng Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Giduming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupim pamailasan at kamatayan, kingwaning tinapit pepa salamat sa keka, piraso net binyene, karinggayan sipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanahong katawan, amidaon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kingwaning kalis, pasibayan pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ng ganakong daya, ng daya nimbay tanang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawanan laring kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datangyo pasibayo king kawakasan ning panahon. Inyang yan igaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakadarapan uban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pag-amua mo, igaming sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan meo igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto biyato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kami Arsobispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay ni king parokyami, king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepainawan at manenayan subling me, ading sablang meyang wabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban krebe ng Maria, Birhen indo ng Diyos. San Jose kayang tapat esposo, ding sablang apostol at santo. At inubat king malmong kaburian king kayakaban ng panahon, purian dakat paligayan.
kapamilatan ng Jesucristo kay hanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, at iro ng Jesus kay katangan. Ikabos mo kami o ginuking sa blang marok, malugod mong ipagkalabing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman, king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nandilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pang bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Pasyag tapo, migakametong tamo king kapayapan, kapayapan ko kaya kuman. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan ning yato, nuan la ring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritu wala pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maygit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli naningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, wala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong kin lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Oratio Imperata. O mapamakaloto ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19 na migdalang dakal na kasakitan kaya kami. At may kamate ka rin dakal at tao. Adwan mi ngeni kaya kayong baligdan mo kaming mitmong lugod. Yatchat may kaya kaming makapamakalolo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan nalilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Panalangin mi laring mamuntukan ka rin pambansa at lokal para king kakayap daring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Panalangin mi laring doktor, narsis at ing sablang dilingap karing salunan ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan na kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling daking sarila, king pamaglingap, karing masakit, e mula paboren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin na retang miyawa na, kumayapla ng malalagwa. Ingatan mo la ring lilingap karela. Pagkalam mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Palagkalog mo kaya kaming grasya ni kaya kaming masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi para king kakayap daring sabla. Ban makasawag kaming garetang mangailangan na pakakalulo. Mananasan ang paulining masabal at pamagmalasakit mi king metong at metong. Migabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian na kami king pamagbayulob at kabanalan. Itiadon me kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad mo po. O igpaming malugod, ipagkalubmeke kami ingatawan at daya ning kaya kanganak. Banibayo imbye karing puso mi. King kaya kang pakalulo, patatagan mo sana ing kaya kaming kaligtasan at idala mo kami king bye alanganga king pamagmasusyan mi kaniting Eucharistia. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Dakal po salamat ka rin hanggang may greet happy birthday ka na ako kay miyaliwang paralan kay eko pa po yata pagibatan deng dakal may text ang pong may messages. Medyo may lagnat ko pong bagya na bengi. Pero ako po tatakot tayo naman COVID. Uning mika intestinal flu ko po. And may chills ko pong may lagnat na bengi. Ngayon pong pati nga po pepaynawa ko. Ma'am na mo, minasinduret ang makaschedule lunch, ang pong dinner, ang pong breakfast for the safety of everybody po. Dakal po salamat ka rin PPC, ka rin Execom, ka rin kaya may kaitigang parokya, at din po maglutong leche plan, din po maglutong rice cake, ting memia cake. Salamat po. Deres po ka rin ni Pemia Mila naman ka resiping bale. Ang po ka rin kaya betam kendeka, ang po pa keng Margot. Baka nita, ang yang alata ang pamangandakal keti. Ang yang bagya-bagya, resiping bale, takmanda po yung simpleng nung nang binyedari niya kaya tamong share. At sana next year would be better for everybody, safer, and also good and better. Nepo. Dakal po salamat kay ng tabeyo. May panalangin tamo po. At may God always keep us healthy and strong. Bendisyonan da kayo po at ikatamong pamilya. Ang ginawa manatili kaya kayo ngan. At kaya ka, Antimuri. At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan ako rin kaya kayong kaluguran ng pamilya. Kilagyo ng pampuning anak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya tang misa, midaone. Ume kayo. King kapayapaan ng Kristo. Salamat, King King Diyos.